Ka Yeng Kashari Special Judge Pokso East Giant Hills District, Jongkakong B. Kriam, ha ka Henryo Tarik Jemang, kalarai penrem ya Repius Tamar, dakba hukum bansat patok katsan snem hapo ka kindon Jongka Pokso Act, namar ka jingdon kti haka kamle be ijan. Kanika kes kadai kabala register hapo Kliriat Women Police Station hapo ka kindon Jongka Pokso Act arajar kat ar, hakaba ya kajing tokit lapelong daka WPSI S Karsati. Repius Tamar ubalasha kino don kti ulasha kemno balacha cheat persya ya hagakat pratrik nailar arja arpau daka opisar kaba penlong ya kajing tokin. Hadian kajingtian bishar ka Yeng Kashari Special Judge Pokso East Giant Hills kalashem bau Repius Tamar ulale ya kanika kambeman hakabala pengat hapo kendon Jongka Pokso Act arjar kat ar bat rai penrem da kabarai set patok kat san snem haringkat kakuna kabasan pawajar tingka.